42 quilòmetres amb el carro, al ritme que ho està fent. Y por debajo de 3 horas claramente. Bueno, Es espectacular, es espectacular. se ponen los pelos de punta. ¿Cuántas cosas está diciendo sin una sola palabra este señor? Así ¿Cuántas se combinen dos coses. Una és la de no resignar-te, la de córrer, però a més la de tractar de superar-te esportivament. Perquè així hi ha un repte esportiu evident. Nunca se ha dicho tanto con tan pocas palabras. Y solo con las piernas. Li diuen Eric, Impresionante. al seu fill, Joel. Pues va a hacer 2 horas 50. De la Vapace corre. Qué gran demostración. Brutal la imatge. Ahí està, una de les entrades més emotives. I li ho dedica a ell. Li ho dedica a ell. No voy a decir ni Pero que una es el sola palabra, protagonista. ni una sola palabra para no estropear este momento. Verdaderamente emotiva esta imatge. Mira un muñeco, Joel. I és per a ell. Com tot el que fa. Ahí estan esos últims metres. Volia baixar de les 3 hores i va fer 2 hores 50-50. La gente Verdaderamente de pie espectacular. aquí para recibir Eric Polo Caparrós, a Eric. del equip Avapace corre, i el seu fill Joel. Magníficos Eric y Joel.